Archery Kamadaya Paubi Tangul Nagalong na Kamangahon Pau Hangjipun Haire Director General of Police LM Kaute Ajonang Sotang Otpa Muyaina Ningyat Sak Ainang Sam Haire Tangul Open Men's Volleyball Tournament Aya December 11, 2021 Tang Moholak Aina Kupsang Haire Lake Yang Thor Aj the Tangkul Express we Pau Chung Sang La Jajo in a Pamidale, Pau Bing May Sa in a Nangurumsa. Tangkul Nagalong na Ajontang Lake Shia, Konyak Achinang Rally Shog High Otshot Mitun, Makangutun Otsak in a Para Force Kala, Assam Rifle na Satat Mig High Chewivang Shimkur Bingwi, Kakanang Gajot, Sayhasak in a Pungrum Delay. Tangkul Rijum now Psychorana, Lengshik Lengrikta Achinang Rawivang Kamangahon Hili, Ngurum Delay. Atum wivang mushun bijar masami rang lakha aina tangda ngarara pita da mangla shiman ga hai achina ngara hina chitheya gajia India aina naga naubing miyur mijat ngate hang haya gaji hi chitheya India aina naga wi ngchaili ningkamong kala mashit kasang leikhang rok hina malunga pinga pingkala khayon makalai mangla tara ka shiman haira India ina naga wing chili ning kamong kala mashit kasang leikhang rokhina malungka pinga pingkala khayon maklai mangla tara ka shiman haira chikurna malungka pinga pingwi kharjan machipum rermana yuikui kawai apong hi mashilak aina kala kuiti kuina janglak salala itumwi prohova lumushan thailaka kala ningtong laka itum na shit kasang je singtit sa kala itumli mahaimi ngai riau haimi ga hai notha ga hai ot ngurut hi yuikui sa Daniel na atam kejida konyak nagas wivang ningrum chingra kala atam kejida pida gahai achina ngara wivang kui gahai tuitak che wivang lunsang lak ina kotom mi chingra Director General of Police LM Kaute Ajondang Sotang Otpamaina awi ningyat sak ina ngasam hair awi Otpamaina khang ngasam hi Ministry of Home Affairs na Miami gahaina chithalala awi ot ngurut hi aya ngaya sailong ina tangda nganing mira Police we akava ka kala DGP li otsak rumping tra kana awi khana wa zimik show hili kapang shalam sakui hair LM Kautena awi masters in politics kala ayar ngaleli katam gishe kup khai thili UPSC CSE 1985 porikha thaya kala chili Indian Police Service otpam samanga awi ot ngarut kasa atamli samantara ka sambanga saman bingchia PMMS PSDM kala PPMDS hiping hina Pausam kabang atishur da LM Kautena rarada khalai 12 Manipur Legislative Assembly election li Jurjanpur SC wi aina minganing sada nganingai dalai kala ana ot ngurut wi aina ningyat sak sada khangasam hi awi political shongzali khangaran kasana Tangul Open Men's Volleyball Tournament hi tishar kadam naulong na rungmida aya December 11, 2021 thang moholak ainu kupsang haira gaji pau tishar kadam naulong wi President Kuira Thermadai lung herwi aina sambanga kazib hi December 7 thang haugapokna opening ceremony li kuira ramganing muiwa IAS retired NPF intending candidate 44 Ukrul Esina Chief Guest Samia kala closing ceremony with Chief Guest hi kuira asai somayang ngakui miza BJP intending candidate 44 Ukrul Esina Samia ngriong han hili khung chikona Sharuk Khimia final match li Tishar aina ramring riolaga Tishar with team na 3-9 aina Maikaya samang hawa. Match li thang may so lung her. Jersey number 7 Tishar with player na Best Player Award sambanga. Ataw jersey number 10 Hungpong with player na Best Blocker Award sambanga. Kala Yursem jersey number 6 Ramray with player na Best Setter Award sambanga. Ragra December 19 to 20 hili Manipur Got Talent Season 1 hi Tribal Development Council DDC Ukrul na rungmira. Talent han hiwi Mushun Mukui Yang Mebeng hi Genevieve Dio Fashion Director Sylvia Adafro Miss Asia Pacific Intercontinental 2019 Norbert Kyi Director MGD James Riame Experimental Performer Atum na Samira
kala gazip hi we host hi Papa Gaju lecturer Johnstone Higher Secondary School kala former Miss Manipur 2016 an Samira. Talent han hi we winnerly 1 lakh, second runners li 50,000, kala third ka pali 20,000 cash prize mira. Talent han hili Manipur li khalai kharnau san shinau mayer nau makhai la gadong na zangbaira. Kala audition hi online aina sara. Audition hi round mati laira khare sara online audition sara ka khanili stage round ka gutumali semi final kala khanau sada grand finale hi laira. Talent han hi we kharinwa Manipur state achikun mati khalai richum nau gadong Ichi chawi saga thaiji khwishok laga kala yarina talent ji thailaga mabunga pha mirinji ringkhawai kala ogathwili miyur kodonga nala itumli verena somi ghai talent ji theng sak khwaina kaji organizer pingna hang Manipur we aina Armed Forces Special Power Act AFSPA hi khwishok kashapa political party chili next government assembly atumna kodomra kaji Shiv Sena Manipur State Unit with President M Tombina Aja Babu Barali press conference kapamli Phongshoka. Nagaland li ajahon December 4 thang mi tharada gutum. Assam Rifles na kaptat mi gahai maringa pha Phongshok ainang soda. Manipur rijum nau pingnala. Tui gahai zingumli. Herang ngoi thong malom rims kala thangjam manoramali. Shipai bing na satat mi gahai je arilang nau zau aina paningunga da hanga. Jithada sada Chief Minister N. Biren Singh li AFSPA hi Manipur ngalewi aina khwishok phalung khawai central government li pangmaida kasirlo kaji hila vaw shoka. Communist Party of India CPI Manipur State Council nala ajahon Nagaland li civilian 13 satat mi gahai chili maringa pha phongashok aina ngasoda Manipur State li AFSPA hi wi manga aina civilians 1,550 lang da shipai na sadat kahaina kala shinautara khali khaya sakamang mi kahaina da phongshok atum na hangluya gaja Jivan Reddy committee wi report atishuda AFSPA hi khwishok ran kahaina kha arila central government na mukhwishok la khalai hi northeast richum now itumni yanga khai otsakna Chiwivang AFSPA hi Manipur wi aina mukhwishok akha yarina pangla kahai therna hapok haurada hang National People's Party NPP with National President Kala Ari Meghalaya State with Chief Minister Sarakle Conrad K. Sangmana Patsoili Aja National People's Youth Front NPYF with Zip Hili AFSPA in Northeastly insurgency problem Kala hi with solution maning mana da hang Ka Northeastly insurgency hi shiman ngasagra chiaka yari rin kala lansin rin hi mathasang ngasak phulungra kala khanui thot hi kapha abongli jat ngasak phulungra kaji phongshok Meghalaya State lila AFSPA hi leisaya kha NPP na government kagaphungwi aina ariva Meghalaya leva AFSPA hi malaithura tagamaina Northeast apam kadonga wi aina AFSPA hi khwishok phulungra kaji hi ana latluida hang National People's Youth Front NPYF Kazip Chili NPP National Vice President and Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar NPP Manipur State Unit President N. KIC Working President Il Jayanta Kumar Kala Party Wikathana Kataila Rangarum. The Additional Director General R. Imphal Press Information Bureau BIB Kala Regional Outreach Bureau ROB Manipur na kuthong laga voter awareness memes competition for Manipur Assembly Election 2022 sagi dale. Kangahan hi ka kuthong wi ka khalatna. Thada sa kushok kala vote ka sangwi awar. Vote ka sangle nga share da sangkhawai. Vote ka thada sangra ka ji thai khawai. Kala yari pandi sharuk ka khui hi. Manu khangai mocham khawai memes ena semshok khawai. Hiping hi shogra da khalai. Kon kashon vote migi ka ji pingli kapo kasana. Kangahan hili zangi gajibing na kangahan wi arami gahai ping chiwi atishuda ngaran phalungra kala ngami khmie wi twitak chili maya phalungra kala china khnawa twitak ngasara kangahan hiwi khangshik pana mana khangai morcham khawai wi ama aina chanpau mi khawai kasana tuibong na voter go out and vote. Your first vote will be a memorable moment. Every vote counts and make sure that your voice is heard by voting. International Human Rights Day Poster Campaign Ajonthang Gamjong li mayon haira. Ranieji Saki One Stop Center Gamjong na ngaran mida FXB India Suraksha
child line ukrul gamjong gatam now long kala pray now san zang da public ground gamjong li mayon garum hire United Nations General Assembly na 1948 li Universal Declaration of Human Rights ki adopt kasana kala ajugo mui reducing inequalities and advancing human rights kachi hina tuigui sada mayon garoka Saki One Stop Center Gamjong wi Center Administrator MK Chantrilan hang Mikumo wi mashun wi principals ki mikumo wi kharing kharakli ngarai kacha kala yanga gatiaw malayla kharing hina Kapra aina hawok da mirin atazan aina tangda mikumo kutongka kharai katiaw makhaila mashun hi laser Hida da sada ito mikumo na kharing kharakli mashun aina okthui hai aga khangaji Catherine kachibat yan ka gasai ngazan maida ka khui khangazan khangamil khangashaw ning ka gaza hikatha hi suida khangasakala mashun aina ringwa shabra da MK Chanchilana hang FXB India Suraksha Childline Ukrul Councillor Songamla Lekhana Shina now shinawi basic fundamental rights matiwi apongli hang jithaya now shinaw akawi kharing kharagli zangbulungi kichi mashun pingchia now bingli ngana khami yang sang khami awi rergasangli ava oja kala kharnaw pingna more now chili kadom khami physically mentally kala emotionally khamatha apongai na nganaw ka khami kala now chili yan gasai sa khamachit wi aina mathalak aina nga khami hi itum kadong kawi ot ngurut na da hang Chita akha now chiwi rergasang hakasangli hapka khano malayla chingri gahai kala mashunwi alungli Ringkasha brother Songamla Lekhana hang. Seva hi sangathanwi mass COVID-19 vaccination awareness cum relief campaign kala horticulture awareness campaign ajontang tangul hundung khulen ena khunauli rungmi hair. Awareness campaign ji BJP Manipur Pradesh Kisan Morchawi Vice President intending candidate Ningringam Kashungna Makhok Mida Khalena. Rijum now pingli COVID vaccine week apha hang jitheda kap khuiser khawai campaign chili kasat sanga kala chili phond PMJAY Prime Minister Health Card with mass enrollment camp la rungmida mi machine shaka kadana health card samkhui hair kharing kharagli lansin matha sangwai athai shirai lingsanglu kala athai arai khalingaina shikai kakai pongli lang jon mi ka da ningringam kashungna campaign chili hang Kung bing ji we richum now ping the hand sanitizers miyang pai pias kala machi yaw mi hair. Kung bing ji na ningringam kashung le ningashi kala ali ka gudom pongshok hair. Ningringam kashung we vaccination awareness relief campaign kala horticulture awareness campaign ji April khaying kachang aina how bogda kung shaka makuda gutumli yaw va hair chi. Ukrul district somda likle richum how memorial high school assistant teacher we odbam hangdale. Otpam ji MA BA English kup kahai naw bing wangna kala candidate ji BA la kup hai saplungra Otpam ji experience le kahai oja bing li prefer sara appropriate candidates bing wang salary constraint masamana oddly committed kala dedicated sala kahai candidate ningachangna Richum How Memorial High School li assistant teacher we Otpam hangda khalai jili ningasang naw bing na natum we resume aji we tarik makawe alungli misang baira Natum we resume ji email ID principal rmhs@gmail.com li miwa paira. Kala WhatsApp number 811-8921-961 li la Jehova paira. Shortly sag high candidate ping li worship wishong aina pau mira sara. Ayang zin we report ati shurda Ukrul district li COVID positive mi aka sambang haira. COVID second wave kara hili Ukrul district li arira shungda COVID positive sambang gahi ayawi aka jizangda thinga shajishat hangjishat da jishat kashung haira. Ariri Ukrul district li COVID ka gaza mi machine phanga leida DSO report na jithemia. Ladluida achiwi khamata ya pauping. Tangul Nagalong na kamang kahon pau hangjipun haira. Director General of Police LM Kaute ajonang sotang otpam mui aina ningyat sak aina ngasam haira. Tangul Open Men's Volleyball Tournament aya December 11, 2021 tang moholak aina kupsang haira. Aji we pau hienang ngachang haira ngana da klain tum zai koral is so khami zimik shong sasir